Tersiar na terlapo kita kos. Bahaya le. Bahaya, wih. Bersokor kata udah apa gitu doh. Sangala TV. Oke, baik. Kemarin gua karewa Mantap. bosku. Mantap. Main di tino lungi. Jauh. Tekan kalau lama itu. Ya, pemalim kita ta. Wala begini. Oh. Busau. Ya, kita di sini saya dulu guys karena kita terhalang sama kerbaunya. Oke kawan, di alang-alang ini di Nolongan. Oh, balik kami ke sini, bagian aku ah. Oke, baik. Oke, baik. Mantap. Nah, mantap guys. Mantap. Oke, rep lagi. Baru guys. Sangala TV. Oke. Nah. Oke, parepe. Lupa ko. Oke, tep pagi. Oh iya, ada seleko. Nah, ini Mak Basak Tedong di Nolongan guys. Wih, ini balian ini le. Wih, ada anting-anting. Oke guys, mantap. Iya. Apa channelnya itu? Oke, Sangala TV guys. Sangala TV. Yo. Oke, baik.
Wah. Hmm. Amo. Andai, bot. Ya minta umah murah kuat badan cep ya. Oh, di sini setengah na. Susite di batik. Oke, guys. So, mulai ditutup kita, guys. Halo. Hai. Halo, bagaimana Kareba? Mari Bamelo. Oh, mantap. Bawa saja ke sana. Iya. Dari Ya, terjadi kemacetan sedikit di sini. Oke. Oke, kita lanjut, guys. Kita lanjut. Ya, kita numpang ini konten, guys.